Hello my beautiful people, mumeze mute, mumeze fresh. It happened again, it happened again. Tottenham Hotspurs, it happened again. Abafana ba Tottenham mwiyakire kubera yuko mwahuye n'ikipe ya Chelsea ishaka amanota 3. Mwahuye n'ikipe ya Chelsea ishaka gukina Champions League. Nabakopeje muri match review, match preview ya Chelsea vs Tottenham mu minota mike ishize. Umutoza Ange Postecoglou ntago namukopeje ko sinamubwiye ko ikipe ya Chelsea ishaka amanota 3. Byakwanga byakwemera ko amanota 3 ariyo twashakaga. Kuva match itaranatangira ako kantu yaje ku kibuga yaje ku kibuga bizi ko Nicolas Jackson is back. Yaje ku kibuga bizi ko Cole Palmer is back. Yaje ku kibuga bizi neza 100% yuko Noni Madueke is back. Arangije akora ikosa ryo gukina highlight. Arangije akora ikosa ryo kwereka abakinnyi biwe ko Chelsea ari agakipe koroshye ko kuzuga pressing uko wishakiye. No. Muri iyi tournament, muri iyi mikino ya nyuma isoza saison, ikipe igiye gukina na Chelsea igomba kuza izi kano kantu yagashyize mu mutwe neza. I repeat again. Chelsea Football Club target is to play Champions League. The only way to play Champions League is to beat every team in front of us. Nibyo twatangiye rero. Urushyi rwa mbere Tottenham yaruriye. Gusa narinjira kuri match ya Tottenham, mbega imisifurire mw'abantu, mbega imisifurire. Yari imeze neza nk'iyo mu myitozo ahanganja nyine hano ku kibuga cya Mazuri n'abavandimwe. Imisifurire kabisa ya cahanca Tottenham yakagombye kuba yari umutuku. Ni gute Romeo yifata agapushinga Levi Colwill akamujugunya hasi imbere y'umusifuzi ntagire n'ikintu abikoraho, ntanamuhe n'ikarita y'umutuku? Ni gute uwo bita Sara akubita cheville uwo bita Moses Caicedo akamwambura baro agatsinda igitego, umusifuzi yarangiza akemeza ngo ni igitego? Kugeza ubwo VAR irinda kumuhamagara ikamubwira wowe uri impumyi, jya kuri screen urebe ibyabaye mbere yo gutsinda kiriya gitego. Uwo bita Sara yabanje avuna Moses Caicedo amukuraho baro atsinda igitego, ubireba uramwiyorera. Ariko by the way, it's a derby, ni derby London cyangwa London derby nk'uko benshi babyita. Reka mbabwire ko byari fire match. Iyi ni match muri zimwe muri match zigize saison wavuga ngo wareba ukavuga ati wow, fighting everywhere, fighting. Buri mukinnyi wese yaje ku kibuga avuga ati I have to get it. Match yatangiye na line-up itangaje kuko umutoza Enzo Maresca nawe yanunguye buriya, nubwo nyuma y'umukino yaje akavuga ngo this was our plan. Ibyo ngibyo birumvikana kuko yatsinze, ariko iyo ukubitwa wabanje kapiteni hanze y'ikibuga Reece James, wari gusobanura abafana ba Chelsea you gonna explain tire because no evidence Reece James is fully fit, ariko wamuhisemo kumubanza hanze. Risk, very difficult risk to take. Ni gutumbwira ko ufata Malo Gusto ukamubanza kuri right back ahanganye na Son, nuko numubizi Son nta mikino agira, ari speedy, ariko mwabonye ko yashimbusha agashyiramo Reece James. Son tukata tumubura, Reece James akatamuhindura nk'akabebeke akamushyira mu kwaha. Match yatangiye neza, by the way, yatangiye neza iri muri favor y'ikipe ya Chelsea. Ku munota wa mbere Nicolas Jackson ahita abona chance, haburaho small margin ngo atsinde igitego cya mbere ku umunota wari utaranashira ku masegonda nka 20. Bon, kubita poto ikipe ya Tottenham birarokotse. Niho nahise mvuga ati sha ikipe turayimwa kabisa. Nahise mvuga ati ikipe byanze bikunze ni ducika. Umutoza yagiye kubanziriza mu isamu Robert Sanchez na muhanga yo bura kwicumira na nk'amanota 8 kubera ko yakipinze clean sheet. Ariko urebye hagati mu mukino igitego bari batwikiye uwo bita Sara yashoteye hagati muri metero nka 500, ariko umuzamu akoza y'intoki anawukora, ariko niyawukuramo kijya mu izamu. Twakishijwe na VAR
kuko VAR niyo yahamagaye umutozi ikamubwira na umusifuzi mu mbabarire ikamubwira ati genda kuri screen witegereze neza urebe iki ntabwo ari igitego nubwo acyemeje ariko babanje kuvuna Moses Caicedo. Shout out to Moses Caicedo, turamugarukaho muri midfield. Muri defense aragenda nshyiramo uwo bita yabanje ashyiramo hagati Levi Colwill, ashyiramo na Trevoh Chalobah nk'uko nari nabivuze muri prediction lineup, kuko Wesley Fofana we ari hanze unfortunately yaravunitse, situzi n'igihe azagarukira. Uyu mujama ntago ashaka gukina match 5 consistently, ndakeka ko uyu mujama bazamugurisha iyi season ntago irangira rwose, nubwo nta kipe izaza kugura umukinnyi ari mu bitaro, ariko nimba ari umukinnyi wakagombye kuba ari ku isoko, uwo bita Romeo Lavia yakagombye kuba ari ku isoko, uwo bita Wesley Fofana bakagombye kuba bari ku isoko kabisa. Muri defense rero Trevoh Chalobah yakinnye neza, nubwo yabonye ikarita y'umuhondo nawe nakwita se navuga ko ari ubwanara, nakwita ko ari ubuswa se. Ni byiza kurwanirira iyo teammate. Mu gihe wo bita Romeo wa Tottenham sunitse Levi Colwill wa Chelsea akikubita hasi, umukinnyi bita Trevoh Chalobah yaluzinze his head, kwa kundi umukinnyi atakaza mind akavuga ati hey, what happened, how can you push my player, aragenda ajya muri fight. Ibi biraba buri game ya Tottenham bari fight, n'abaturanyi dutuye hano, abo batuye hano hepfo. Iyo dutsinze rero celebration zacu zibarya mu matwi, nabiyo batsinze celebration zabo ziturya mu matwi, niyo mpamvu iyo duhuye bari fight. Ubwo rero Trevoh Chalobah sinzi ukuntu yamusunitse, ararwana na Romeo, birangira bose babaye amakarita y'umuhondo, ariko ni ibintu bisanzwe kuri game nk'ingi, abakinnyi benshi baruzinga control bakarwana. Twikomereze muri defense, Levi Colwill na Trevoh Chalobah bose ndabaha amanota angana 8 out of 10. Ku mpande rero uwo bita Malo Gusto ku iburyo, ibumoso Marc Cucurella. Reka mere kuri Malo Gusto ndamuha 50%, 50-50. Impamvu ndi mu 50% cyangwa nkamuha 5-10 ni ukubera yuko every time Son yafataga baro yamurikaga agakora ibyo ashaka kuri baro, no aggression, na kumwataka ngo afunge close range, amubuze gukata centre buri kanya kose, uretse nka block imwe yakoze, iyindi mipera yose Emerson yawutaga mu izamu, yawutaga mu badefenseri hagati. Nuko Tottenham nayo rwose nta kipe irimo imipira myiza cyane. Son yakase turado centre bakagombye kabisa gushyiramo igitego byubusa kimwe, ariko Tottenham ni Tottenham nyine. Tottenham se simuyizi, hari ubwo se nyibabwiriza, hari igikombe sigira muri cabinet yabo, harimo empty bottom, so nta gitangaje cyabaye rero. Malo Gusto ndamuha 5-10. Marc Cucurella kuri left back, Marc Cucurella, this guy from Spain, brilliant performance, stacking, contributing in attack, every duo, winning everything, fighting for the team, everywhere was this guy Marc Cucurella, which lead me to give him 9 out of 10. Kubera yuko defensively was solid, no kuri attack yarameze neza. Twigire rero mu mutima cyangwa muri midfield, Moses Caicedo El Maestro. Enzo Maresca nyuma y'umukino yavuze ngo Moses Caicedo ashobora kuba nimba atari we mukinnyi wa mu defensive midfield wa mbere muri Europe cyangwa ku isi muri aka kanya tuvugana. Abishingiye kuki discipline, the way he train, buri training session yose aza afite cyo bita concentration. Mundi mu myitozo, ku bantu bakina umupira barabizi ko mu myitozo nago ibyo tubona ku kibuga nibyo biba biri mu myitozo biratandukanye cyane, kuko mu myitozo umukinnyi ashobora kugata hanze, umuzama ashobora kwitsinda igitego, ashobora gupasa baro nabi, mu myitozo nabirenze. Ariko Moses Caicedo we mu myitozo uko akora imyitozo ni nako akina, niko umutoza yavuze, which is give him a boost, cyangwa bigatuma buri gihe mind ye ihora iri ku kibuga.
kubera yuko he was solid stuck in. Niwo umukinnyi wagize watsindiye, nababwiye ko won duo cyangwa gutsindira most duo ni kwa kundi baro iba ifitwe na opposition team, umukinnyi wanyu akabasha kuwubambura. Aho rero uwo mukinnyi ubambuye abatsinze icyo bita duo cyangwa duo won. So Moses Caicedo rero niwe wambaye imipira myinshi kurusha abandi bakinnyi mu ikipe ya Chelsea no mu ikipe ya Tottenham mu kibuga. Bundi nawe nje nagahaye man of the match, ariko man of the match yahawe uwo bita Enzo Fernandez, another midfield. This Chelsea football player, these two guys, Moses Caicedo and Enzo Fernandez, ni nk'imanga barareshya. Icyo nicyo cya mbere, banganya ibiro, uretse ko umwe ari umunya-Argentine undi akaba ari umunya-Ecuador, ariko amakipe agiye kubona Chelsea ifite Enzo Fernandez uri muri mood yo gutsinda ibitego, kubera yuko mu gihe abataka bacu basinziriye, mu gihe abataka bacu batari gutsinda igitego, we have a midfield, we have a new Frank Lampard who is able to score goals. Amakipe arapfuye, amakipe aragoye kubera yuko Enzo Fernandez he's on fire. Bamuhaye man of the match, well deserved, ku gitego cyiza yatsinze cy'umutwe, ku gapase keza ka Cole Palmer. Nawe mereza midfield ya Enzo Fernandez na Moses Caicedo 10 out of 10, 10/10 kuri uyu munsi, there is no mistake. Twigira imbere gato rero kuri attacking midfield Cole Palmer. Cole Palmer yaragarutse mu gihe cy'imvune, ariko nawe yagize icyo bita brilliant performance, yakinnye neza. Nashakaga ko atsinda igitego, ariko he almost scored goal, he almost have 2 assists, kubera yuko imipira myinshi yatanze bayipfusha ubusa. Yakagombye kuba yavuyemo igitego bikamuha boost nawe yo kugira assist. Cole Palmer 8 out of 10. Twigire kuba winga rero, reka mere kuri Pedro Neto. Pedro Neto nta bintu byinshi mufeba, kubera yuko icye cyari gupenetra, kwinjiramo, gukata cross, gutanga passe, ntago yigeze atakaza imipira, ntago yigeze ewana yakinnye uko yakagombye gukina nko winga. Ibindi byose kwaba ari kumurenganya kabisa. 7 out of 10 kubera ko atatsinze igitego, uwo bita umuntu wenyine utakinnye neza nk'uko nabyifuzaga ni Jadon Sancho. This brother buri kanya bamuherezaga umupira muri box ari kumwe n'umudefanseri akanamucenga pe, ariko nkaho yashose mu izamu akahita yirebera ku ruhande ngo ninde uri tayari ngo muha agapira, ngo ninde uri butayari ngo incuro imwe yonyine nibwo yashose cyari igitego. Ariko uwo bita Vicario, umuzamu w'ikipe ya Tottenham, akozaho inzara akantu gato cyane, barirarenga ijya hejuru y'izamu, abakoze save itabaho. Igice cya mbere kita kinarangira, ariko uyu mujama bita Jadon Sancho rwose ntago ndi kubona future yiwe mu ikipe ya Chelsea, kubera ko ntago ashobora gushota bro. How can you get in front of goal, empty net, just hit the ball, kubitaho gusa kikajyamo cyangwa bagakora save, ntago bari amakosa yawe. Icya mbere nuko wawushose, you are professional, you know ikipe ya Chelsea ikeneye ibitego, ariko wari kujya muri box ukinyonga agapira ukagashyira hariya ukagapasa ubonye wese, igihe ushose ugashota ucererewe, ugashota amaguru y'umudefanseri. This is not good bro, this is not good, and this is not gonna help us to go to Champions League. Nimba ushaka ko ikipe ya Chelsea ikomeza ikaguha contract ukaguma mu ikipe ya Chelsea, you have to do better in this remaining games. Iyi ni message iri dedicated kuri Jadon Sancho, kuko agomba gushota mu izamu. It is what it is, shota mu izamu bakore save, simple as that. Jadon Sancho 4/10. I'm sorry kumuha 4/10 nubwo twatsinze, ariko this has been going like this for a very long time. Buri kanya abafana muri stade bamubwira shoot, ariko the guy never mind, naga shota kabisa. Nugucenga akinjira muri box akabatanza agapase, which is good, but we need goals bro, we need goals from everybody. You need to shoot the ball, you need to shoot them bro. Reka Jadon Sancho tumuveho, nigire ku mwataka wacu Nicolas Jackson. I repeat again,
Nicolas Jackson, my brother from Senegal, cyangwa Senegal nk'uko abafaransa babyita, ariko uyu muvandimwe welcome back. Ni byiza kongera kugira umwataka mu ikipe yacu, kuko I was very sick and tired to see Christopher Nkunku as number 9, to see Pedro Neto as number 9. Nta kintu cyanjyoye rwose nko kubona the return of our guy Nicolas Jackson. Very aggressive, powerful, tall in the air. He can do everything. He can probably do everything. Akantu konyine kabura kuri Nicolas Jackson ni akantu gato ko gufinishinga, agashyira agapira muri net, ubundi akababaye umwataka w'ikinyejana, kuko quality z'umwataka zose arazifite. Ikinabura ni gitoya cyane, gushyira agapira mu izamu nabyo bizaza. Aracyari mutoya, 21 years old, 21 22. He still have a very long time to learn, ariko nta gihe cyo kwiga mu ikipe ya Chelsea kano kanya. Icyo dushaka ni amanota 3. Congratulations to the boys, congratulations to the manager. Substitution was better. Yaje gushyiramo Deuce Hall, yaje gushyiramo bita Tosin Adarabioyo, kubera ko Tottenham yayabuze solution. Icyo bakoraga kwa rugukata amakorose bayata muri box. Tukaba dukeneye Tosin Adarabioyo very tall, kugira ngo udupira twose bate ajya dukuraho n'imitwe, ubundi amanota 3 tuyacyure. That was a very good idea from our gaffer. Ashyiramo Reece James nawe ku minota nk'wakangahe, ashyiramo Noni Madueke mugarura mu kibuga. Anyway, Reece James ndashaka kumubona atangiza amubanzamo kuri next match, kubera yuko Reece James ni fully fit. I'm sick and tired to see every time Malo Gusto in our defense. At least Malo Gusto akagombye gukina iminota 45, Reece James 45, kuko dukeneye Reece James, dukeneye experience, dukeneye energy, dukeneye powerful Reece James back in our defense. This is how it have to work. Dukeneye kubona kapiteni mu kibuga. So ntago ngiye gucomplaininga, amanota 3 niyo twashakaga, tugarutse muri top 4. Let's keep going, let's keep fighting. Ngira ngo reka mbashimire mwakoze kubana nanjye, mwarakoze gukora subscribe, n'abatarayikora mukande rwose, mukande likes. Dukomeze to growing as a family, dukomeze to having a fun, dukomeze to enjoying amakuru ya siporo. Nkuko mubizi ndabakunda cyane. A la vista, ciao.